والله احنا كان نتمنى ان احنا نوصل كاس النهائي، فان شاء الله المغرب ومصر في النهائي. وبيقول لك بقى ايه، اذا كنت في المغرب فلا تستغرب، فلو مصر كسبت المغرب ما لا تستغرب. المهم نعدي الدور الاول عشان ربنا يستر. بس الكاميرون bien sûr. Franchement, j'espère de tout cœur que sera mon pays, les Comores. Mais bon, si c'est pas les Comores, le Maroc. Allez, le Maroc. Le vainqueur de la CAN sera le Maroc automatiquement. Hein. On est chez nous, donc Inch'Allah, on va tout faire pour la gagner et la remporter, Inch'Allah. Le Maroc. Je pense que ça sera le Maroc. Et ben une finale Maroc-Algérie. Selon moi, je mettrais Sénégal et Maroc comme les deux plus grands favoris de cette compétition. Mais comme la CAN est une compétition vraiment aléatoire, par exemple comme la dernière avec la Côte d'Ivoire, les favoris vraiment ne remportent pas. Tout le monde peut gagner. Et pour moi, le pays qui remportera le Maroc, la CAN, bah c'est le Maroc. Toujours fier de mon pays et on sera toujours derrière le Maroc quoi qu'il arrive. Moi je suis marocain, je veux dire c'est le Maroc, obligé. C'est le Maroc, Inch'Allah, on espère qu'ils vont la gagner et ils vont faire un très bon parcours. Bien sûr المغرب حنا عندنا فرقة زوينة تبارك الله وكنتمناو منهم إن شاء الله غادي يديو لاكوب. القلب يقول تونس، القلب يقول تونس، أما نتصورها صعيبة شوية للمنتخب. حسب رأيي أنا المغرب هي المرشح الأول. إن شاء الله تقعد في البلدان العربية، حتى كان تخرج من المغرب ولا تخرج من تونس تقعد ديما في واحدة من البلدان العربية. تونس بتفوز لاكوب. ولا ما كانتش تونس؟ كان ما كانتش تونس المغرب، اما سينو تونس بتفوزها ان شاء الله. Selon moi, le Maroc est un favori, l'Algérie, la Tunisie, mais la coupe c'est pour le Burkina Faso. Ouais, ils sont bons, je les aime bien, mais ça c'est pour le Burkina Faso. Pour moi, je pense que c'est mon pays qui va négliger son pays. Pour moi, je suis burkinabé et si le Burkina ne remporte pas, bien sûr, ça sera l'AES. Et il y a trois pays, si ce n'est pas le Burkina, le Niger ou le Mali, parmi ces trois pays. Peut-être le Burkina, le Maroc, mais le Burkina ira en finale avec le Maroc, Inch'Allah. Et si ce n'est pas le Burkina, le Mali face le Maroc. Ou bien le Niger face le Maroc. De toutes les façons, je gagne, je ne perds pas. Inch'Allah, le Burkina quand même sera qualifié pour la finale, Inch'Allah. تونس بالطبع بلادي. هو ما يسالش معناها كان ما ربحناش احنا تونس تربح المغرب ان شاء الله واي دوله عربيه. ضروري احنا غنتمناو المغرب، هي بلادنا وان شاء الله نديوها ونحسنوا من اللعب ديالنا وكلشي يكون بخير. L'équipe susceptible de gagner la Coupe d'Afrique, alors je suis égyptien donc forcément je dois mettre l'Égypte qui reste un mastodonte de la compétition dans les favoris. Sincèrement, je vais mettre l'Égypte et je vois pas le Maroc. Malheureusement, je vois pas le Maroc parce que je pense que la pression va faire défaut. Donc je resterai sur l'Égypte en tant que favori. بما ان احنا الجاليه المصريه اللي عايشين في المغرب، احنا طبعا بنتمنى ان النهائي يكون طبعا ما بين المغرب ومصر، واللي احسن فيهم طبعا انا مصري فطبعا اكيد هشجع مصر اكتر من المغرب، بس طبعا حتى لو المغرب كسبت يعني اللي يلعب احسن ان شاء الله يكسب. انا كنتوقع المغرب حيت كاع الظروف كتساعدوا، ولكن القلب كيقول السنغال. لا العقل كيقول السنغال، بالحق القلب كيقول المغرب. بالكوب دافريكا الاغلب المغرب، اما ان شاء الله تونس. احنا مانيش من اللي تروا فافوري نكون نمشيو معناها عندك السنغال المغرب الجزائر، مي ان شاء الله تونس تكون في الفينال وان شاء الله نديوها احنا يا ربي. مباراة نهائية ان شاء الله سيناريو 2004 منتخب تونس والمغرب، واللي يربح صح عليه، اما ان شاء الله تونس. والله الفافوري بيان سور المغرب، خاطر كيب قوية وطلع في بلادها. ان شاء الله تونس، علاش لا؟ نعاود السيناريو 2004 ان شاء الله نعاودوه بالنتيجه نتاعو. نتوقع انه المغرب توصل الحاجه، ان شاء الله تونس تقدر تعمل حاجه، نتوقعها تمشي لبعيده، ما نتوقع المغرب تكون فيناليست. ان شاء الله يتكرر السيناريو، اكيد كنروحوا شيخين هنايا. ميسي شوف الحق، هما احنا ربحناهم خاطر يزيتي شي نو، هما يربحوا باسكو شو زي مي سا ريست فيف لا تونيزي كمان. Selon nous, c'est l'Algérie normalement, Inch'Allah. Quand le Maroc, on bat le Maroc en demi-finale et après elle est à nous. Inch'Allah, Jazair, c'est normal. Obligé. Mais si le Maroc il gagne, on a gagné avec vous. La réponse elle est sur le maillot, hein. Inch'Allah ça va le faire. Franchement c'est du tout droit, ni chaîne. Ça va être très compliqué. Certes, le Maroc ils sont favoris. Ils sont chez eux, mais il y a aussi le Sénégal qui peuvent faire quelque chose. Ils ont une bonne équipe. Pourquoi pas l'Algérie? L'Algérie, ils ont une bonne équipe. C'est vrai, les deux dernières CAN,
Ils n'ont pas fait grand-chose, mais j'espère que cette année, ils iront loin. Pour moi, c'est soit le Maroc, soit l'Algérie. Inch'Allah, on verra. المغرب. المغرب لو مش للسودان للمغرب. ديما مغرب إن شاء الله.